درود و سلام دوستان ارجمند. اینک یکی از برنامه‌های استودیوی فانوس منبر اندیشه پیش‌روی شماست و امروز ما یک گروه از خادمان ساحه‌های گوناگون را به استودیوی روزنامه دعوت کردیم تا که در مورد ملاقات بسیار هم پرمحتوای سروری کشور محترم امام رحمان با نمایندگان فعال اهل جامعه و خادمان دین که 9 مارس سال جاری برگزار گردید و تحلیل و بررسی بگیریم. زیرا مسئله هایی که در این سخنرانی بررسی و محاکمه گردید برای امروز جامعه ما، نه تنها برای امروز بلکه برای فردای جامعه ما هم بسیار کلیدی بودند و امروز می‌خواهیم آن همه سخنرانی ها را بیشتر و پیشتر مغزگشایی کنیم. و من حالا مهمانان را برای شما معرفی میکنم. نخست استاد غفار میرزویف هستند، دکتر علم‌های فلسفه، مدیر کافدره فلسفه ریاستی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان. خوش آمدید. و عمر جان امامعلی هستند، پالکونیک میلیتسیا، نماینده وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان. خوش آمدید. در پهلوی راست من معلمه شهلای طاهریان هستند، نامزد علم فیلولوژیا، سردور ریاستی تشخیص و تقریض ادبیات تعلیمی، نماینده وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان. همزمان استاد دانشکده اسلامی تاجیکستان به نام امام ابو حنیفه متینوف خالدین هستند، نایب رکتور دانشکده عاید به تربیه. خوش آمدید شما نیز. من میخواستم در آغاز چون نماینده اکادمی ملی علم ها و نماینده وزارت کارهای داخلی بی‌واسطه در اون ملاقات اشتراک داشتند که در کاخ وحدت برگزار گردید، من میخواستم که نخست از همه شما خواهش کنم که کوتاه تأثیرات شخصی خودتان را، همچون یک زیایی چی برداشت گرفتید از همین یک واقعه بسیار سودمند، میخواستم با چند جمله اظهار کنید. محترم استاد از شما آغاز میکنم. تشکر زیاد. واقعا این واقعه نوبتی پیشوای ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی محترم امام علی رحمان با فعالان جامعه، زیایان و نمایندگان دین که روز 9 مارس سال جاری برگزار گردید، یک واقعه بسیار مهم سیر وقتی و ضروری بود که در عرفه ماه شریف رمضان اصلا در اطراف بعضی مسئله ها و مشکلات هایی در فضای اجتماعی و فرهنگی و معنوی جامعه ما جریان داشتند ارائه گردید. ملاقاتی که انجام شد پیشوای ملت پیش از همه وضع منطقه و وضع جهان را از دیدگاه سیاسی برگزاری نمودند و اون خطرهایی که به جامعه امروزی تاجیکستان میتوانند خطر داشته باشند پیش از همه خرافات پرستی در بین جامعه امروزی تاجیکستان است. بسیار نکته‌های مهم گفتند و پرابلم هایی را که فکر میکنم که برای جامعه ما خیلی ضروری بودند یاد رسیدند و راه حل آنها را برای من جامعه شهروندی و خادمان دین که در جامعه ما خیلی تاثیرگذار هستند و مظهر عام گذاشتند و فکر میکنم که بعد از این ملاقات جامعه تاجیکستان سر گفته ها فکر اندیشه میکنند، ساختارهای قدرتی، ساختارهای عموما مربوطه حاکمیت در این سمت کار و فعالیت را جانب میکنند و در آینده فکر میکنند که این ملاقات برای پیشروی ما، برای ترقیات ما چه از نگاه اقتصادی چه از نگاه مفکوروی تاثیر خیلی خوب خواهد داشت. جوهر اساسی این ملاقات همون بود که بار دیگر خادمان دین و فعالان جامعه را دعوت کردن برای بردن کارهای فهماندگی در بین اهالی، برای برطرف کردن آن مشکل‌هایی که امروز در جامعه هستند. از یک طرف نگاه کنیم در حقیقت بعضی از جوانان که متاسفانه فریفته بعضی گروه‌ها، بعضی دایره‌های مخصوص می‌گردند که در نتیجه حیات شیرین خود را از دست می‌دهند و در نتیجه با گروه اولیای خود، پدر مادر خود که آنها را می‌ریزانند و آنها را در یک قانون گرفتار می‌کنند و از یک طرف دیگر وقتی که جوانان با هر گونه رویه‌های افراطی شامل می‌شوند این گروه ملت مملکت را یعنی خلل ایجاد می‌کنند. من فکر می‌کنم که بار دیگر پیشوای معظم ملت دعوت به عمل آوردند، خصوصا به خادمان دین که آنها در مسجدها پیوسته با مردم هستند، در نمازهای جمعه که هزاران نفر در اونجا اشتراک میکنند با آنها صحبت دایر میکنند، یعنی فهماندن
моҳияти қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ва амал кардани қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падар модар дар таълим тарбия фарзанд ва инчунин қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъам ҷашн маросимҳо барои мардуми кишвар аст. воҷеи калидие ки дар суханронии сарвари давлат аслан гирем ҷони суханронӣ ман фикр мекунам ҳамин буд, бетарафии мо буд ва ҳатто сарвари давлат гуфтанд ҳамин бетарафӣ буд, яъне ки ба ман чӣ дахл дорад, ин кӯчаи ман нест, ин шаҳри ман нест, ин масалан маҳалли ман нест, гуфтан ба ҷои ҳатто гуфтан таъкид карданд ки ба ҷое расонд ки ҷанги таъмилии шаҳрвандӣ бархост. Агар гуфтан ҳатто бетарафӣ намебуд, мо агар бетараф намебудем барои ба як ҷо ҷамъ шудани як гурӯҳи муайян, мо агар мепурсидем онҳоро ки шумо барои чӣ ҷамъ мешавед, масалан майдонҳои гуногуна созмон доданд, ҳамонҷо бетараф шудем ки гуфтан Тоҷикистон ба коми оташи ҷанги таъмилии шаҳрвандӣ кашида шуд. Дуруст бинед, бетарафӣ ва муросокорӣ, яъне ки мо чаро ҳанӯз ҳам дуруст аст, таҳлилҳои сарвари давлат бисёр дуруст аст ки чаро мо имрӯз ҳам, ман оддитарин мисол дар як нақлиёти мусофирбар мебинем ки як ҷавондухтар ҳатто як кори ношоиста мекунад, як қисмати ҳамун ашёи ё як бахше аз ҳамун нақлиёти мусофирбарро шикастанӣ мешавад ё ягон чиз навиштанӣ мешавад, як ифлос карданӣ мешавад, аммо ҳама бепарвоӣ мекунем. Ё як кас, мо шоҳидем ки як нафар шояд ки аз ахлоқу маданияти шаҳрнишинӣ огоҳ нест, сарашро аз нақлиёти мусофирбар мебурад, мебахшед ностуф мекунад ба кӯчаи шаҳр, ё як парторро аз трезии мошинаш масалан ба кӯча, лекин касе чизе намегӯяд, гӯё ки ин шаҳр шаҳри ӯ набошад. ҳамин бетарафӣ ман мехостам устод аз шумо оғоз кунем ки як ин сарчашмааш куҷо аст, мо чӣ кор кунем ки бетарафию муросокориву ё худро бетараф эълон кардан, худро ба ин чиз дахл надо, ман ба ин чӣ дахл дорам, як майдончаи варзиширо шикаст, ман чӣ дахл дорам гуфтан, аз куҷо сарчашма мегирам? ба он бетарафие ки шумо гуфтед, бетарафӣ дар нисбати тамоми пайдаҳои ҷамъиятии мо, равандҳои ҷамъиятии мо, зуҳуротҳои ахлоқию маънавию бисёр адои фаризаҳои муайяни динии мою, масъалаҳои хонаводагии мо дигарон ҷараён гирифта буданд ки боиси нигаронии ҷиддӣ аст ки мутаассифона то ҳанӯз ба таври лозим ҳаллу фасли худро пайдо накардаанд. ба вуҷуди таваҷҷӯҳу диққати зиёд додани ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон то ҳанӯз дар ин масъалаҳо як гардиши куллӣ ба назар намерасад. Масалан дар самти пешгирӣ аз хурофот, пешгирӣ аз тавсеаи раванди ифротгароӣ, пешгирӣ аз он чизе шумода бетарафӣ дар нисбати зоҳироти иҷтимоӣ, бетарафӣ ин маънои яъне ки ягон масъулият бар дӯши худ надоштан дар муҳити ҷамъиятӣ, дар муҳити миллӣ, дар муҳити давлатии мо мебошад. як анъанаҳои аҷиб доштем ки агар як оила мабодо пош хӯрад, як хонаводаи ҳамсояи мо пирони кордида мӯсафедон ё ҳамун пиразанҳо ҷамъ мешуданд, мерафтанд мегуфтанд дар баробари он ки падару модараш чизе мегӯяду шояд таъсираш камтар аст, як маҳалла мерафт мегуфт ки чӣ шуд ки шумо оилаи хуб будед, чӣ шуд, чӣ муаммо аст ки шояд мо ёрдам кунем, яъне бетарафӣ набуд. Аммо имрӯз мебахшед ҳамин масъалаам сарвари давлат гуфта гузаштанд ки ҷудошавии оилаҳо яке аз муаммоҳои доғ аст, аммо мо парво надорем ки ҳамсояи духтари мо ҷудо шуда омадааст, мо намепурсем ки ту чаро ин тур шуд ё падару модараш намегӯем ки духтари шумо барои чи тоза арӯз шуда буд баргашт наомад. Мо гӯё ки ба тақдири ҳамдигар, ба сарнавишти ҳамдигар ҳатто бепарво шудем, чӣ расад ба чизҳои ҷамъиятӣ, масалан гӯшаҳои ҷамъиятӣ, ҳатто бубинед то ин ҳад расидааст. акн ман мехостам гӯед ки чӣ пешниҳод доред ки мо ҳамун анъанаҳо, ҳамун некиҳое ки ғамхори ҳамдигар будем ба он баргардем. Масалан бале мо пеш аз ҳама баланд бардоштани сатҳи маънавиёти ҷомеа, масъулиятпазирии ҷомеа, муносибат ба арзишҳои миллию давлатии худамон ки ин зиндагии буду бош мо фақат дохили хонаи ману фарзанди ман нест, муҳити ман, минтақаи ман, яъне ки он маҳалле ки ман зиндагӣ мекунам, шаҳри ман, кишвари ман агар ободу пешраву мусоид набошад, ман дар ин ҷо ҳаёти хушбахтона сохтан наметавонам. Ин чиз ҳаст дар мо. мутаассифона дар идомаи ҳамин чизҳо мана бисёр пайдаҳои дигаре ки дар ин самт ба дараҷаи хурофот омада расидагӣ ҳастанд, чизҳоро президент ба таври кушод равшан таҳдид карданд. мисол дар идомаи мана ҳамон афзоиши тонгароию хурофотпарастию ифротгароии динӣ ки мо
گرچه سخن بسیار گفتم ولی تا به هنوز در این سمت یک گردش کلی نیست. عباره دیگری که بارها از زبان سرور دولت صدا دادن سیاسی کنانی دین بود، یعنی سیاسی گردانی دین. آیا سیاسی کنانی دین از کجا سرچشمه گرفت که مردم ما دانند که آغازش چی است، یعنی اولین پدیده هاش چی است که شناسند، مثلا که دین سیاسیش دست داده است. خطر تهدید این گروه های دینی سیاسی میتواند به ما تاثیرگذار باشد. این پیش از همه از چی است؟ وقتی مردم نادان است، وقتی مردم کورکورانه میرود، از پای دین باشد، از پای هر چیزی که باشد. بیشتر جناب دلو به اون تاکید کردن که بی‌طرفی پیش از همه باید از جانب خادمان دین نباشد. برای اینکه بی‌طرفی چی است؟ بی‌طرفی یعنی که دشمنی است. بی‌طرفی دشمنی است. برای این نکته مهم خیلی که در این پیام گفته شد، من فکر میکنم که پیشوای ملت با زبانی خود دینداران با اون صحبت کرد، یعنی که از حدیث ها و آیات ها. اگر از نگاه قرآن بینیم، در قرآن آیاتی که مثال شما گفتید مثلا پاشخوری اویله ها در آیات 35 سوره نساء قرآن مجید میگه که اگر شما این کسانی که ایمان آوردید اگر دیدید که میان زن شوهری ناجوری است، یعنی که در حالتی پراکنده شوی هستند، داوری از جانب زن بگیرید و داوری از جانب مرد بگیرید و بروید آنها را آشتی بیاندازید. یعنی که حکیم که بی‌طرف نباشید، برای اینکه اگر بی‌طرفیش این اولا پراکنده شید، اگر فرزند باشه یتیما وجود می‌گیرند در اینجا. بی‌تربیتی از اگر یک عضو اولاد ناکامل باشد، حالا که تاثیر به کودک میرسد. میگردیم به سوال شما، اگر که بگیم خطرش چی است، وقتی که مردم بعضا اونجا تاکید داشتید که تاثیرات چی است، تعلیمات غیر قانونی دینی، یعنی که این خیلی میشه، یعنی که تعلیمات غیر قانونی دینی میدین، یعنی که در سمت اسلام یک چیزی ناکفایه است، یعنی که قاعده بغدادی یا که دیگر کتاب‌های اول اسلام هم میخوانند، درک نمیکنن که مضمونی چی است، مندرجه چی است. خود جناب گلی هم در اینجا گفتن که میخوانیم نمیفهمیم، درک نمیکنیم مضمون چی دارد. بعدن که در من روسیه و دیگر دولت‌هایی که با مهاجرت میروند، بیشتر وقت جوانان ما را در تفسیر همین سوره ها فریب میدهند. نادان که هستند در تفسیر این سوره ها میگن که همین خیلی مضمون دارد. هم جوانی که نورسی که من مفکوره تنگ دارد، یعنی که دانشی دنیوی کامل ندارد، کامل که ندارد، فریفته می شود. مادر است که اصلا فرزند را میسازد. برای من بزرگان ما میگفتند که پدر را نفس دان و مهر مادر، میازار این دو کس را ای برادر. یعنی تأمین اجتماعی به ذمه پدر است و تأمین معنوی، یعنی غذای معنوی و غذای فرهنگی دادن در ذمه مادر است. اگر مادر با فرهنگ شد، حتما فرزند به فرهنگ و معنویت میگراید. درست. یک مسئله داغی که گفتن از تحصیل گرفته شدن دختران بود و از سن بر وقتی حال هنوز به بلاغت نرسیده به شوهر دادن دخترها بود که سرور دولت گفتن. و به نزدیکی شاید ماه قبل قانون قبول شد، قانون نو درباره حتمی گرداندن تحصیل در صنف‌های 10 و 11. یعنی دیگر از صنف نو آزاد نیست. اگر هم از صنف نو نخواهد در مکتب در مؤسسه تعلیمی نخواهد تحصیل را ادامه دادن و باید به یگان کالج یا مؤسسه هایی که کسب و هنر باید آموخته شود رود. درست. چی مثلا معلم شما برای مردم، برای جامعه گوید که چی کدام عامل ها سبب شد که این قانون را دولت قبول کرد؟ بسیار خوب شد که در سال جاری به قانون درباره معارف این تغییرات وارد گردید و این قانون باعث پیشگیری کردن چنین عملها میگردد. اصلا فکر کنیم این با تحصیل فرا گرفتن دختران حتمی است و خیلی که قید کردید وقتی که زن، وقتی که مادر با معرفت می شود و دانشمند و فرزانه می شود، اویله خود را اداره کردنش آسان می شود، فرزندان صالح به دنیا می آورد، با فرزندان خود اقلا و کار کرده می تواند و آنها دانش و معنویت و فرهنگی آدم و آدمگری رو داده می تواند. مشخصا یک چیز دیگر رو بپرسم در مورد کودکان، چون شما نماینده وزارت معارف هستید، با خوانندگان مکتب که سر و کار دارید. سرور دولت مخصوص تاکید کردن که رفتن زنها به حج مخصوصا با همراه بردن کودکان زیاد شده است
کودکانی که حتی ببینید در مرحله خواندن این مکتب اونها رو گرفته میره، یعنی که هنوز او خواننده مکتب است، تحصیلش جریان دارد، ممکن نیست از تحصیل بازماندنی و درست علیرغم تمام قانون ها میبرند و کودکشان همراه میبرند. در مورد این حالت ها مشخصا میگفتید که در وزارت معارف چه چاره بینی ها شد و آیا یگان رید یعنی یک سنجش ها گذرانده شده است در این مورد در مکتب ها؟ بله، عیناً همین مسئله که در این روز بسیار داغی شده ایستاده است، از تحصیل دور مونده گرفته با همراهی پدر و مادر با همچون ویزای توریستی گرفته با حج رفتن اونها یک مسئله حل طلب شده ایستاده است. دایر به این مسئله بسیار چاره‌ها دیده شده ایستاده‌اند. با شعبه های معارف مخصوصا خیلی خواننده ها رو به حساب گرفته ایستادند که با آنها کارهای فهماندهی برند و در این سمت بی‌طرفی را اختیار نکنند و شماره آنها عمیق شده ایستاده است و با آنها صحبت ها گذرانده ایستادند. اصلا گیریم اسلام با ذات خود ندارد عیبه، هر عیب که هست در مسلمانی ماست. گفته است محمد اقبال لاهوری که حق است و راست. وقتی که دین ما مسلمان ما با دین اسلام رو آورده ایم باید اون رو به حد افراد نرسانیم. شما گفتید خانه به خانه کارهای تشویقاتی گذراندیم، درست؟ اونها بیشترشون سبب از مکتب گرفتن دختران رو چگونه شرح میدن؟ چه سبب پیش میارند؟ که چرا مثلا سوال داده میشود که شما چرا دخترتون رو نگذاشتید تحصیل رو ادامه دهید؟ اونا چی میگن؟ بیشتر مثال‌های عادی آورده میتونیم. وقتی که با والدان صحبت میکردیم اونها میگفتن که دختر چی و خواندن است چی. اونها در دل خود ترس داشتن و وهمه داشتن که وقتی که دخترشون با تحصیل فرا گرفته شود و از خانه برآید ممکن که به بی‌خطری او یگان ضرر رسد. سرور دولت چنان یک عمیق تحلیل کردن که گفتن اکثری در خانواده تاجیک فرزندانشون که موافقی علم پسیکولوژی، علم روانشناسی هم علم هایی که با خانواده داخل دارد تحقیق کرده برآمدند که باید دختر و پسران از 9 10 حداقل از 12 تا 15 سال باید اتاق علاهده داشته باشند، جای درس تهیه کنی و اتاق اونها البته به بلاغت رسیدن باید اونها علاهده خواب کنند. ببینید تا این حد تحلیل کردند و گفتند که نه تنها پسرش نه تنها دخترش فرزندانش خانه علاهده ندارد بلکه برای تحصیلش پسنداز ندارد، برای اگر مبادا خانه‌دار کند پسنداز ندارد، لیکن قرض میکند میرود به حج، کردیت میگیرد از بانک میرود قرضدار میشود یا که پولی حتی گفتن که پولی فرزندان مهاجرش رو بیرحمانه برای کام خودش به اون خاطر که گویا که ثواب گیرد و حج به حج رود به این چیزها صرف میکند در حالتی که میتواند اون مبلغ را برای راه‌های نیکتر و نجیبتر استفاده برد. درست؟ من از شما میخواستم بگویید که در این مورد دین چی میگوید؟ یعنی که قرض پدر و مادر نزد فرزند از چه عبارت است اصلا؟ وظیفه و مسئولیت ایمانی و قرض وجدانی هر یک پدر و مادر است که تربیت درستی فرزند را برای آنها هم تعلیم هم تربیت. خب در یکی از حدیث‌های پیامبر بزرگ حضرت محمد صلی الله علیه و آله آمده است که بهترین تحفه پدر و مادر برای فرزند این تربیت کردن خوبی و هم تعلیم هم تربیت کردن خوبی است. یعنی که هر یک پدر و مادر اگر فرزند خود را هم تعلیم هم تربیت کرد این بهترین تحفه پدر و مادر نسبت فرزندان میباشد. باید در اونجا قید کنم که در مورد تحصیل دختران را خب در سرچشمه‌های دینی اون حدیث‌های پیامبر تاکیدها زیاد شده است آمدگی هستند که مثلا شما می‌بینید که تحصیل زنان اون علم آموزی فرض است، طلب کردن علم برای هر یک زن هر یک مرد فرض است از نگاه دین. در اینجا شریعت دین مقدس اسلام جدا نکرده است که هم برای مردم باشد، برای هم زنان هم برای مردم. این معنی حدیثی که شما گفتید بسیار اینطور شرح می‌دهند که اونجا آموختن علم به زن و مرد برابر فرض است، میگن این علمی دینی را در نظر دارد، علمی دنیوی را نه. این چی میگه؟ این همین طلب کرده بعد از نگاه تعلیمات دینی در اینجا شریعت جدا نکرده است تنها علم دینی گفتگی نیست. یعنی که هر انسانی که کدام ساحه‌ای که باشد من از نظر نظری شریعت میگم
ҳар илме ки меомӯзад ба сабаби ҳамун илми омӯхтагиш барои ҷомеа, барои мардум манфиат меорад, барои ободиш, барои тарбия ахлоқиш, вай ба сабаби ҳамун илми омӯхтагиш яъне ки аҷру савоб аз ҷониби худованд гирифта мешавад. аҷру савоби зиёд мегирад. дар масъалаи занон ҳадисҳо омадагӣ ҳастанд ки вақте ки мегӯяд як зан вақте ки дар ҷомеа як мард илм омӯзад, дар ҷомеа як нафар ислоҳ мешавад, як нафар донишманд мешавад ва вақте ки як зан илм омӯзад, ин ҷомеа ислоҳ мешавад. чаро? зеро ки тарбияи ҷомеа, тарбияи фарзанд бар дӯши ки ҳастанд? Модар ҳастанд. ин модар аввалин муаллим, аввалин мураббӣ, тарбиятгар, аввалин мактабу мадраса барои фарзандон ҳастанд. барои ҳамин таъкид шудааст ки яъне ки занҳо бояд бештар илм омӯзанд. дар дафтари муаллиму омӯзгор нест он тарбият ки зодаи домони модар аст. рафтори модар аз пай сармашқи кӯдакон беҳтар зи ҳар китобу зи ҳар гуна дафтар аст. яъне ки модаре ки вақте илм дошта бошад, модаре ки вақте ки тарбия хуб дошта бошад, ҳатто феълу рафтори он ба ҳамун фарзандон, ба ҳамун кӯдакон таъсиргузор мешавад. яъне ки ин пуртаъсиртар аст. масалан ҳадис ҳам худааст ки талабул илми фаризатун ала кулли муслим ва муслимат. талаб кардани илм фарз аст бар ҳар як мусалмон мард ва ҳар мусалмон зан. ҳам зану марда дар бар бигиранд. дар инҷа вақте ки нигоҳ мекунем тамоми аксарияти он олимои воқеӣ ки ҳамин ҳадисро шарҳ тавзеҳ мекунанд, дар инҷа гуфтагӯянд ки ҷудо кардагӣ нест ки танҳо илми дин. агар мо имрӯз илми тиба наомӯзем, вақте ки масалан модарони мо бемор мешаванд, масалан кӯдакони мо бемор мешаванд, вай бояд табиб онро муолиҷа кунад, вай табиб бояд онро ташхис гузаронад. ҳар илме ки барои ҷомеа фоидаовар аст, вай омӯхтанаш ҳатмӣ аст. мо ба он хотир ки фарзандони мо ҳаддиақал донишҳои аввалияи диниро аз масҷид мегирад ва аз муассисаи давлатӣ бигирад, махсус давлат ҳамин фанро бо китобаш, ҳатто китобаш ҳазорҳо нусха чоп шуд бо номи таърихи дин ва таълим дода мешавад. ва яке аз муаллифонаш мана устод ҳастанд, устод Ғаффор Мирзоев. чаро вақте ки бо як хонандаи муассисаи таълимӣ, як донишҷӯ дар мавриди масҷид, дар мавриди домулло, дар мавриди чизҳои унсурҳои динӣ суҳбат мекунед, зуд мисли ки шумо гуфтед гӯшу ҳуш мешавад ва оромиш меёбад ва ҳатто вақте ки дар савол медиҳед ба ҷавоб бисёр бо оромиш, бо нармӣ ҷавоб медиҳад. лекин вақте ки дар бораи мактаб, дар бораи омӯзгораш, дар бораи устоди донишгоҳаш, дар бораи ҳамкурсонаш суҳбат мекунад, бисёр бепарвоёна, бо тамасхур, бо писханд суҳбат мекунад, яъне ки гӯё ки як дар ботини вай, дар суҳбати вай, дар мағзи вай гӯё ки ба ду қисм тақсим кардани ҷомеа. ҷомеаи динӣ барои вай азиз аст, барои вай қадр дораду ҷомеаи фарҳангӣ онҷое ки илм мегирад барои вай дуюмдараҷа шудааст. дар равишҳои фикрию иҷтимоии мо доҳози масъалаҳои ақлгароӣ, мантиқгароӣ, дониши илмӣ ҳанӯз он қадар мустаҳкам нест, подарҷом нест. шарти оммавӣ то ҳанӯз дар муқобили тафаккури динӣ нагирифтааст. консепсияи сиёсати давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи дин ҳам ин равона ба он нест ки динро масалан пазанад ё ин ки аз фанои иҷтимои мо берун кунад, балки дин як ҷузъи фарҳангии мо, ахлоқу маънавиёту ҷузъи нигаҳдории хонаводагию маънавиёти инсонии мо бошад, дар ҳамон ҷойгоҳи худ бошад, дар асоси меъёрҳои суннатии гузаштаи мо бошад. талабот бо асосҳои маънавии ҷомеаи мо бошад. вале мутаассифона воқеан ман ҳамин дидгоҳҳои динӣ ва бештар дар инҷа дидгоҳҳои динии ғайри солим, носолим то ҳанӯз нопурра ки аз манофеи миллии мо берун ҳастанд, як хусусияти касмопарварии умумиҷаҳонӣ доранд ки якбора онҳо тамоил мегиранд масалан якбора аз дохили арзишҳои динӣ ба арзишҳои арабгароӣ ва арабпарастӣ, бегонапарастӣ ки дар онҷо дидгоҳҳо ва арзишҳои миллии мо қариб ки арзиши худро аз даст медиҳанд, нолозим мешаванд барои онҳо. мисол вуҷуд дорад. Акун вазифаи мо ва худи ҳамин рисолати ҷаноби оли дар ҳам баромадҳояшон пеш аз ҳама ба ҳам овардани ҳам арзишҳои миллӣ ва ҳам арзишҳои динӣ ва арзишҳои фарҳангии мо ки дар доираи манфиатҳои давлатии ҳозираи мо бошад. ва ин пеш аз ҳама яъне ҳама дидгоҳҳои мо, ҳам дидгоҳҳои динии мо, дидгоҳҳои ахлоқии мо, дидгоҳҳои сиёсии мо, дидгоҳҳои маърифатии мо, дидгоҳҳои ҳуқуқии мо дар доираи манфиатҳои давлатии миллии мо боқӣ монанд. инҷа дар бораи ҳамин сиёсатшавии дин гуфтед, ман дар инҷа сухан гуфтагӣ ҳастам, бисёр мавзӯи нозук аст дар инҷа қадим.
аз вақте мо дар бораи сухан меронем дар бораи падида бояд донем ки сиёсат чи аст дар фаҳмиши муосири замони муосираш ва дин чи аст. имрӯз ҳар дуи падида он падидаҳои аз 7-8 нестанд. замони муосир бисёр ба суръат тараққӣ кардааст ва ин мардумҳам таърифҳои дидгоҳҳои нав мехоҳанд. сиёсат ин шакли идоракунии давлату ҷомеа дар асоси муқаррароти қонунии муайян мебошад. қонуни як давлат. дин маҷмӯаи ҷаҳонбинии худшиносиву муҳитшиносиву оламшиносии як инсон дар асоси эътиқод аст, боварӣ ба як қудрати фавқултабиӣ. яъне ки танҳо ба як инсон маҳдуд мешавад. инсон ҷомеа асос ба эътиқод аст, боварӣ аст. асосҳои дин ҳурмат, эҳтиром, эътиқод, покӣ, назофат аст. аммо сиёсат асосҳояш дигар эътиқод камтар аст. манфиатҳои сиёсат ин меъёрҳои сиёсат ин манфиат аст, манфиати давлат, манфиати миллат, манфиатҳои худ, манфиатҳои ҳизбӣ, манфиатҳои гурӯҳӣ аст. он метавонад ноусвор бошад. имрӯз як манфиат дорад, як сол пас авзои олам дигар шуд, дигар манфиат пайдо мешавад. лекин дин намешавад ки дар ҳар замон асарҳо меъёрҳои он тағйир ёбанд. меъёрҳои дин меъёрҳои покӣ, тозагӣ, эътиқодӣ ҳам барои зиндагӣ, ҳам барои мурдан ҳастанд. агар арзишҳои дин тағйир кунанд, дар як марҳилаи бисёр тӯлонӣ дар ҳазорсолаҳо метавонанд андаке тағйир кунанд, на монанди меъёрҳои сиёсат. инҷа ҷудоии дин ва сиёсат дар ҳаминҷа. барои ҳамин вақте ки дар замони муосир ҳама раванди сиёсикунии дин ва динишавии сиёсат биёяд, пеш аз ҳама дин беқадру беқимату беиззат мешавад. он покиву назофату тозагии эътиқоде ки инсон ба он ҳама боварӣ дорад, аз даст медиҳад. дин наметавонад имрӯз як чизро музбию хубу азиз бигӯяд, бали 5 сол монанди ҳозир дар масъалаҳои сиёсӣ мегирем, гашта баръакси ин шавад ва динятро аз даст медиҳад. ёдатон бошад шумо чанд сол қабл гуфта будед ки мо омодашавии ҷавононамонро барои донистани он ки аслан ки дин чист, на танҳо дини ислом, балки аслан дин чист, нақша ҳаст ки аз донишгоҳ оғоз кунем. дар донишгоҳ махсус дарсҳои таърихи дин бояд роҳандозӣ мешуд ва шумо пайи навиштани китоби дарсӣ ҳам будед. ҳамин чӣ шуд баъд? бале мо ин китоб таълиф шуд, ҳозир 2-3 китоб. як китоби асосии диншиносӣ таълиф шудагӣ аст бо дар асоси коллегия вазорати маориф ҷумҳурии тоҷикистон он ба нашр расидагӣ аст, мавриди истифода аст. дар мактабҳои олии таълими фанни диншиносӣ ҷорӣ шудааст. диншиносӣ як фанни мустақили муосир ҳаст ки вай на теология аст, на илоҳиёт ҳаст, на атеизм ҳаст. диншиносӣ ин дар асоси меъёрҳои илмӣ муайян намудани дин ҳамчун падидаи фарҳангӣ, падидаи маънавии инсоният, таърихи динҳо бо тамоми ҳамин паҳлӯҳои пайдоишу ҷараён гирифтану рушду пешравии он мавриди омӯзиш аст. яъне як маълумоти илмӣ дар бораи ҳама динҳо новобаста аз мавқеи эътиқодии ягон нафар на динро таърифу тавсифу тамҷид мекунад ё барои қабул кардан, на динро инкор мекунад. вақте ки ҳар як инсон ҳам коргор, ҳам деҳқону ҳам муҳоҷири меҳнатию, ҳам як донишманду ҳам як рӯҳони ҳақ дорад ки гирифту воқеан динро як объекти омӯзиш дар бораи дин гӯяд. дар маҷмӯъ вазорати маориф ва дар маҷмӯъ ҳукумат ба хулоса омад ки бояд касе ки мутахассис омода мешавад дар донишгоҳ, донишкадаҳо ва меравад сари як кор барои ҷомеа, барои нафрасонӣ, бояд огоҳии динӣ дошта бошад. ҳамихе? бале воқеан ҳамин огоҳии илмӣ дар бораи дин, на худи аз дохили дин, на аз беруни дин, на аз як киси дигар, балки аз китоб, дуруст? аз сарчашма. фани диншиносӣ на танҳо дар мо, ин дар дигар кишварҳо аз барвақт таълим дода мешавад ва ҳадаф дар ин ҷо пешгирӣ аз падидаҳои ба хурофоту ба таассуб омилишавии мана ҳамин пайдаҳои алоҳида аст. чун дар назди вазорати корҳои дохилӣ як шӯъбаи махсуса шӯъбаи кор бо ноболиғон, яъне бо унҷо ҳатман ноболиғоне ҳам ҳастанд ки аз ноогоҳӣ ё аз шунидани як маърузии як одаме ки ноогоҳ аст худаш аз илми дину аз ислом масалан гарвидааст ба ини он гурӯҳҳо, унҷо ҳатман шумо корҳои тарбиятиву корҳои фармондавӣ мегузаронед. мушаххасан мегуфтед ки аслан
дар ҳамин соли 2023 махсусан чӣ корҳои ташвиқотиву тарғиботӣ фармондеҳӣ шуд, махсусан дар ҳамун шӯъбае ки гуфтем бо хонандагоне ки мегараванд ба ини он гурӯҳҳо? дар ҳайати раисияти кофткови ҷиноятӣ ҳамчун як шӯъба буд дар даврони шӯравӣ, баъдан вобаста ба зиёд шудани проблемаҳо дар байни ноболиғону ҷавонон ҳукумати ҷумҳурӣ ба хулоса омад чун як раёсат дар назди вазорати корони дохилӣ бошад. пеш аз ҳама рейдҳо аз ҷониби анами раёсат аз ҷониби мо гузаронда мешаванд. хусусан гуфтам шумо таҳқиқ кардем ки рафтани кӯдакони наврас ба ҳаҷ. баъд аз ин мулоқот мо аллакай дар чанд шаҳру ноҳияҳо анон рейдҳои муштарака бо якҷоягӣ бо вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон аллакай оғоз кардем ва ҳама синфҳои хонандагони мактаб аз зери назорат мегзаронем. аз назаронии ҳамон китоби ҳозирғоиб, журнали синфӣ ки ҳаст ки нест, ки муддати тӯлонӣ нест, суҳбатҳо гузаронда мешавад. пайваста дар ҳамин радиф мо суҳбатҳо гузаронда мардума огоҳ карда истодем. аллакай бояд агар ин наворо бинанд, бояд дигар мактабҳо огоҳ бошанд ки сари ин масъала ҷаноби юлам гуфта истоданд ки пеш аз ҳама нақши маориф хеле муҳим аст дар ин ҷа. ҳоле гуфтанд ки барои чӣ рӯ ба диндор шахси домуло меоранд, лекин ба чӣ ҳамин умуман ирсияти инсон ҳамин хеле аст ки ҳамавақт чизи сабука мекобад. инсон мехоҳад ки агар ки мегӯяд ба ҳеҷ бирае бояд ҳамин китобро бихонӣ ёки диндора гӯш кунӣ, масҷид бисозӣ, ҳоло ки фикр намекунад ки ҳамин қуръонам саробҳо илм аст дар он дурон, илми физика аст, химия аст дар он дурон. боз гуфтем уголовный кодекс аст, кодекси ҷиноятӣ аст, кодекси гражданӣ аст, кодекси оилавист дар он дурон. агар амиқтар бароем дар инҷа, лекин куркурона вақте ки мегӯянд ки ҳамин масҷида бисозӣ беҳеҷ ҳамин хел ҳадисҳо ҳамин хел чиёро ба мардум бештар паҳн мекунанд ки фақат агар масҷид бисозӣ ти бишне дар хидмати дин боши. ҳоло ки унҷа гуфтааст ки мисол садақаҳои ҷория, мадраса, мактаб роҳ сохтан, об баровардан, ҳама ин садақа аст, садақаи ҷория аст. ин ҳамаш дар қатори масҷид, мактаб ҳамонра. ҳатто манзалати мактаб баландтар меистад. мушахсан натиҷаи рейдҳое мегуфтед ки сабабҳоро чӣ гуна шарҳ медоданд вақте ки мебинанд ба ҳаҷ бурдааст кӯдакша? чӣ мегуфтанд? сабабҳо дар чи пеш аз ҳама гуфтам хурофоти ҳамун динзадагӣ шудани ҳар як оила. ҳамин оила оз баъзе вақт ман мегӯям ки мега қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулияти падар модар, баъзе падар модар худаш масъулият надорад ва ҷу масъулият дорад ки фарзандша тарбия кунад. ҳанин ноогоҳӣ, яъне ки нигоҳи мантиқӣ ва илмӣ надоштан ба дин мардума хурофотзада кардааст. ин кӯдака мебарад дар онҷа, фикр мекунад ки ҳамон ҳоло ки ҷаноби илон гуфтанд ки ҳамон баъд ҳатто ҳамон калонсол кӯдак як тараф истад, ҳамон баъзе калонсол ҳамон манзалати ҳаҷа намефаҳмад, чӣ кор кардан дар онҷа намефаҳмад, барои чӣ меравад. дар раванди таълиму тарбия ки шумо хеле ки гуфтем устоди донишгоҳ ҳастед дар донишкадаи исломӣ, ҳамин масъалаҳо оё баррасӣ мешаванд? ин масъалаи ин саволи якум аст ки дар раванди таълим бо мутахассисони оянда ки онҳо ходимони дин мешаванд, бештарашон шумо тарбия мекунед, дуруст? оё ҳамин масъалаҳо баррасӣ мешавад ва масъалаи оне ки дил ба даст ба кору дил ба ёр ки ин як шиори қадимии мо аст ки бояд ҳар як ходими дин бо вуҷуди оне ки қуръонро бидонад, бо вуҷуди ки қуръонро ҳифз кунад, бо вуҷуди оне ки ходими дин бошад, боз як касбе дошта бошад ки хароҷоти хонаводагиша ё хароҷоти ҳамон аҳли оилаша таъмин кунад. ҳамин масъалаҳо оё дар барномаҳои дарсӣ ҳаст ё дар як соатҳои тарбиявии муайян оё таълим дода мешавад? албатта шумо дуруст кардем. дар ҳақиқат донишкадаи исломии тоҷикистон ки як муассисаи давлатӣ донишкадаи исломӣ фаъолият мекунад, тамоми он барномаву нақшаҳое ки дар онҷа ба роҳ монда шудааст, ҳамчун таълиму тадрис дода мешавад. донишҷӯён ин дар ҳақиқат бо мувофиқаи вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон аст. дар баробар ине ки бигем ҳам илмҳои ба истлоҳ дунявӣ ва ҳам илмҳои динӣ меомӯзанд, албатта дарсҳои тарбиявӣ низ соатҳои тарбиявии сарфарастон дар онҷа ин масъаларо баррасӣ мекунанд. ҳамватанони арҷманд, чӣ тавре ки аз суҳбатҳо бармеояд ва ҳамчунин аз суханронии пурмуҳтавои сарвари давлат ки бештари шумо тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ, шабакаҳои телевизионӣ ё матбуот хондед, дидед, тамошо кардед, шунидед, ба як хулосаи дақиқ омадан мумкин аст ки ҳатто на танҳо қисмат ба қисмат, балки фикр мекунам ки вожа ба вожа ҳамаи
صحبت سرور دولت یک هدایت بود و بانگ استراب بود از آن که بسیار مسئله ها باید حل خود را یابند و یک قید دیگری یک اشاره بسیار نازکی اون کس را من باید بگویم که خلاصه صحبت ما می شود که گفتند در زمانی که بینید در زمانی که در کشورهای مترقی اسلامی آدمان میخواهند به کیهان سفر کنند اختراع کاری را رشد دهند در تاجیکستان که ساخت دولت داریش اصلا گریم اسلامی نیست اصلا گریم دینی نیست صرف دولت دموکراتی است و سرقانون در ماده اول سرقانون اشاره شده است که دولت دنیوی است دموکراتی و دنیوی است در کشور ما برعکس به جای آنه که در مقایسه با کشورهای اسلامی که صرف اسلامی است و دست به اختراع کاری دست به نوآوری دست به پیشرفت زدند در ما هنوز هم گفتند بحثی ریش و حاجی طلبان و حاجی زیارت و یعنی ما برعکس به قفاروی برای آنکه ما پیش رویم برعکس گفتند ما به قفا می‌نگریم و این اشاره این یک تحلیل بسیار عمیق اشاره به آن میکند که ما باید بیدار شویم و باید فرزندان خود را هشدار دهیم که کسی که این دنیایش را آباد میکند وای دنیایش آباد خواهد بود. با همین صحبت ما محفل فانوس منبر اندیشه خاتمه می‌یابد. از مهمانان ارجمند که از نهادهای گوناگون تشریف آوردند و وقت خود را دریغ نداشته صحبت‌های بسیار هم پرمحتوا کردند تشکر می‌گم. خوش آمدید.